Hanyuma ndagira ngo muri kano kanya munyemerere twongere twerekeze ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nta kindi tugiye kurebera hamwe ukuntu aba bacancuro ba Eric Prince bifashishijwe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gukumira Alliance Fleuve Congo M23 ko ifata umujyi wa Uvira, ariko kandi nyuma yuko Alliance Fleuve Congo M23 ibakubise inshuro ikawufata, bongeye kwifashishwa na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni mu rwego rwo kugira ngo bakomeze gushyira igitutu kuri AFC M23 ive muri uyu mujyi wa Uvira, ariko kandi nanone bongeye kwifashishwa na cyane na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukomeza kugaruka muri Uvira mu gihe Alliance Fleuve Congo M23 imaze kuba ihava muri rusange. Ni ubusesenguzi buto cyane tugiye kugarukaho, ariko tukareba uburyo byose byagiye bihomba cyangwa se uburyo byose imigambi ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye bapfubana ndetse n'aba bacancuro ba Eric Prince. Nibyo tugiye kuza kugenda tugaruka muri rusange. Reka ntizimbye mu magambo, reba hasi handitse subscribe, ni amakuru menshi cyane tuzakomeza kugenda tubanamo gatanu kuri gatanu. Umunyamerika Eric Prince washinze umutwe w'igisirikare cyigenga Blackwater yohereje abacancuro mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bafashe ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwisubiza umujyi wa Uvira. Ni umujyi wari warafashwe na FCM 23 mu ntangiriro z'ukuza mu mwaka wa 2025, ariko kandi si n'ubwa mbere bari bakandagiyemo. Amakuru aremeza ko abacancuro ba Eric Prince babanje no kugira mu mujyi wa Uvira mbere yuko Alliance Fleuve Congo M23 ufata, kugira ngo barinde ko AFC M23 yawufata, ariko kandi abandi bose bifashishwaga cyane Ikisangani ndetse bakanifashishwa muri ibyo bice bitandukanye byo kugira ngo bakomeze kugenda ku mirongo y'imbere ku rugamba bafasha igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni cyane cyane mu gutunganya intwaro za gisirikare ndetse n'ariya madrone yagiye arasa ku bice bya FCM 23 n'abo bacancuro bagiye bayatunganya muri rusange. AFC M23 yafashe umujyi wa Uvira ku itariki ya 9 Ukuboza mu mwaka wa 2025, ikomereza muri santere ya Makobora. Kuva mu mpera z'uko kwezi, ingabo zidasanzwe za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zo mu mutwe wa Ibu ndetse na Chita zagabye ibitero bikomeye cyane ku birindiro by'iri huriro, zifashishije intwaro ziremereye cyane, indege z'intambara ndetse n'amadrone twa tudege duto tutagira abapilote nyine. Ku itariki ya 10 Gashyantare mu mwaka wa 2026, ibiro ntaramakuru y'Utazi by'Abongereza byatangaje ko amakuru byakuye ku masoko ane yemeza neza cyane ko Eric yohereje abo bacancuro kugira ngo bakoreshe izi drone mu gihe ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari zikomeje gukaza ibitero bigamije gukura AFC M23 muri uyu mujyi no mu misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyepfo muri rusange. Aya makuru avuga ko aba bacancuro bakoranaga cyane n'abajyanama b'Abanya-Israeli bagize uruhare rukomeye cyane mu gutoza imitwe ibiri y'ingabo zidasanzwe za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku buryo zakwitwara ku rugamba ku manywa ndetse na nijoro. Gusa ngo Abanya-Israeli bo bari bafite inshingano yo gutoza gusa, ntago barwanaga n'ubundi. Ku itariki ya 17 n'iya 18 Mutarama mu mwaka wa 2026, AFC M23 yakuye abarwanyi bayo bose muri uyu mujyi, ishingiye cyane ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zarayisezeranyije ko nibyubahiriza ibiganiro by'amahoro bibera Doha muri Qatar bizasubukurwa kandi bikagenda neza. Icyo gihe akazi k'abacancuro ba Eric Prince ni kari kagikenewe ku rugamba, kuko ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'imitwe ya Wazalendo byasubiye muri uyu mujyi kuva mu gitondo cyo ku itariki ya 18 Mutarama bitarwanye na gatoya. Umwe mu bayobozi bavuganye n'ibi biro ntaramakuru by'Abongereza Reuters yasobanuye ko abacancuro basubiye mu nshingano yabo ayibanze bahawe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yuko bari bamaze kwitabazwa n'icyo gihugu kugira ngo kibafashe guhashya FCM 23. Izo nshingano zo zari zo kurwanyerezwa ry'amafaranga y'ibyinjizwa n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu birombe bitandukanye hirya no hino. Yagize ati bari bakeneye ubufasha mu kwisubiza Uvira bifashishije ubushobozi bwose bari bafite. Ubu basubiye mu mushinga wo kugenzura uburyo umusoro winjira kuri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo abacancuro ba Eric Prince basubiye mu birombe by'amabuye y'agaciro, bivugwa ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishatse kongera kubitabaza ku rugamba basubirayo igitaraganya bakajya gufasha leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwana na FCM 23 n'ubundi, nkuko byagiye bikunda kugenda bigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse hari na bamwe bagiye bafatwa bakicirwa ku rugamba kimwe n'abasirikare ba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tukagenda tubona amashusho rwose yerekana neza cyane abacancuro bari kugwa ku rugamba kimwe n'abandi basirikare ba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyamara kandi leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko bano bacancuro bafashe icyo gihugu ngo gufasha mu kurinda inyerezwa ry'amabuye y'agaciro cyangwa se ry'amadolari ava mu icukurwa ry'amabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange. Nubwo bavuga gutya, hari na bamwe batemera ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo abacancuro, cyane cyane mu bayobozi bakuru b'icyo gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Eric Prince ni umwe mu bagabo bakomeye cyane hano ku isi, bafite sosiyete ikomeye cyane yo gucuruza abasirikare cyangwa se bafite igisirikare kigenga nyine kigenda gitabara aho rushobotse ariho hose, bakagenda bifashishwa ku mirongo y'imbere ku rugamba hirya no hino kugira ngo bakomeze kugenda
kwimakaza imirongo y'imbere ku rugamba hirya no hino ku isi. Erik Prince yohereje abasirikare mu gihugu cy'Uburusiya, yohereza abasirikare n'andi hose hirya no hino ku isi, byose bigamije n'ubundi gukomeza kugenda bakorera amafaranga muri rusange. Kuri ubu ngubu uri gufasha Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, nuko nguko gahunda zitwaye muri rusange. Muranyemera dusoreze muri Somalia. Ikigo cy'ubwikorezi bwo mu kirere cyo muri Somalia cyitwa Starski Aviation cyavuze imyato umwe mu bapilote bacyo warokoye abantu 155 bari mu ndege yagize ikibazo nyuma yo guhaguruka ariko akagerageza kuyigusha nta mpanuka ibaye. Indege yagize ikibazo yari irimo abagenzi 50 ndetse n'abandi bantu 5 bari mu itsinda ritwara abagenzi n'abita ku ndege. Bivugwa ko iyi ndege ya Fokker 50 yagize ikibazo nyuma y'igihe gitoya imaze guhaguruka mu mujyi wa Mogadishu. Ikigo cya Somalia gishinzwe indege za gisivile cyavuze ko bikimara kumenyekana abayitwaye basabwe kuyigusha. Bakoze uko bashoboye indege barayigusha ariko ntiyagwa ku kibuga neza, ahubwo irenga umuhanda wayo igwa ku nkombe z'inyanja y'Ubuhinde. Ntabwo haramenyekana icyatumye umupilote agusha iyo ndege ikubagaho. Amashusho yagaragaye agaragaza abagenzi bava mu ndege banyura mu mazi menshi cyane y'inyanja y'Ubuhinde. Ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa Loni n'ubwa Afurika yunze ubumwe muri Somalia zahise zijya gutabara zifatanyije n'inzego zitandukanye muri iki gihugu. Umuvugizi wa Starski Aviation yitwa Hassan Mohamed Adeni yavuze ko abari bari mu ndege bose bameze neza cyane. Ati hatangiye iperereza ngo hamenyekane icyateye iki kibazo cyatumye indege igushwa ikubagaho. Yakomeje ashimira cyane umupilote wafashe icyemezo cyihuse ndetse cy'ingenzi cyatumye arokora abari bari mu ndege. Bavuga ko rwose ngo ari ibintu by'agaciro ndetse ari n'ibintu by'igitangaza cyane rwose kubona umupilote w'umuhanga gutya wahise agusha indege igitaraganya mu gihe n'ubundi ngo byari bikomeje cyane kugorana ku buryo bari kuva muri iyi ndege n'ubundi muri rusange. Hanyuma ndagira ngo ntizimbye magambo, mwakoze kubana natwe muri aya makuru magufi cyane yaragezweho muri kano kanya. Na makuru menshi cyane muzakomeza kugenda mubonera ku gihe muri uyu mwaka wa 2026. Icyo tubasaba no kubana natwe kugira ngo tukomeze kugera tubategurira amakuru agiye atandukanye agezweho kandi yizewe 5/5. Mukomeze kugubwa neza, ibihe byiza kuri mwebwe, ibihe byiza ku banyu bose aho merereye hose hirya no hino mu isi muri rusange.